हेलो भाई नमस्कार वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग आज गोटे सुंदर ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची मझे गोटे दी दिन पूरा गैप हो गला मुझे कम व्यस्त भितर फेरु फेरु रात गोटे दीटा एत से सेम कम गुड़ा देखापी इच्छा है बर्तमान आज माने बहुत दिन पर 15-20 दिन पर मुझे घर को जाऊँगी स्कूल टे कम अच्छी सहित अन्य कम अच्छी फार्म हाउस जावा सब जिन अच्छी आज गोटे बढ़िया ब्लॉग आपको सहित आज सेयार करी आ बहुत गोटे बड़ दुखर जिनस ह्यूमान बर्तमान आम समस्त छाड़ी चली जा सहित बहुत सारा प्रोग्राम भी मुझे माने मो इवेंट पे से बहुत सारा प्रोग्राम कर बहुत बढ़िया लोक भाया सिंगर तो मत लगुनि आशा किए सेमती आसवे बोली बड़ माने मत तो जी कष्ट हो मत लगे सारा ओडिशा वाला जी कष्ट हो चलते बर्तमान तो मुझे बाहरी गले कटक भुवनेश्वर रोड भितर जाऊँ बर्तमान चलते पहुँची जापर आज गाड़ी पूरा धोवा गाड़ी पूरा मसना हो गला गाड़ी न धोले हेनी पूरा आग गुड़ा पूरा कलर चेंज हो व्हाइट पूरा रेड हो जाए पूरा गाड़ी तो धुआधुई करा गाड़ी देन तापर कौन प्लान करवा देखा चलते लेट्स गो फाइनाली गोटे गाड़ी धुआ हो गला बहुत दिन धुआ ना पूरा अवस्था नाला पूरा 220 भी धोईदेली व्यवस्था नहीं यार गाड़ी एटा तो मोर फार्म हाउस हो गाड़ीटा मेनली एटा धुआला भितर गोटा सफा है तो करवा देखिए क्लीन है भल लगुच चलते गाधे बढ़िया हमें चार्ज भी लगे दीजिए कौन खाया कर अच्छा झोल मुझ 15 दिन पर ना 20 दिन पर आई घर मस खंड घर को आसनी भजा माछ डालमा मैं गरम खाई तो गरम खाई गाधे मस हम घर को आसनी हाँ लंका कौन हो जाए कमल फलटा क्या बहुत दिन खिया ह्यूमान सागर चलीगला जानते ना नहीं ह्यूमान सागर चलीगला ह्यूमान सागर मरीगला जाननु केड़े बड़ भात कमल झोल डाली माछ तरकारी भजा बहुत दिन पर घरे आसी खाइली मु चल मुझे खाई कथबार्ता नाच में बाड़े छटी खाली देख नाच ना अंध ना रेडी चल फार्म को जगन बहुत दिन पर आसलु बोधे ब्लॉग रे बहुत दिन पर ब्लॉग रे छुआ गोटे कौन पूजा पूजा करते बोधे एठी तो एटा मु है 5 जन बसई नहीं गल छुआ को एठी हां लीड मागिले बड़ा नहीं बस खरा बेलटे खाया देखिए आइला बेलू कहले पूजा हम तो ठाकुर सफा करते कम करदे आमर बहुत दिन पर आज फार्म मुझे तो जाऊँ 15-20 दिन पर बहुत दिन पर घर को भी आस बहुत दिन पर तू तो फार्म आस मु तो डेली काली आसती पर दिन चलो जी फार्म जी तार कथा फार्म जाई देखिए कौन केमती सेठी जणेवा चलो लेट्स गो बर्तमान गाई रास्ता घेरी टोटाल छाड़ू आरंभ करू गाई रास्ता घेरी गोटे दल गाई से छाड़ी 3 दल गला सन्ध्या मैं जल्दी पहुँचे बोली बाहर के आसू पहुँची पार्नु गाई चलुची से मत चिन्ची से हेल्प कले हाँ से बाट काढ़ी नौकरी राति आइज ना बाघ हलुआरी घरटा घर गला पर रही लिचु फिचु लगे लाइट फाइट लगे घर होला पर कौन डर कि टेंशन नहीं फाइनाली आम पहुँची गलु फार्म हाउस रे
गेट करते हे गेलानी पानी देला ପାଣି ପହରଦିନ ଆସି ଦେଇଥିଲି ଯାହା ଢାଳିକି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କରେଣ୍ଟ କୋडी ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ଭିତର ଉଡା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉନି, ଚୋର ଫୋର ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ଭିତର में करंट देला नहीं देखिए ଶାଗ ତା ଧପା ଅଧା ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଧପା ଅଧା ନା ଏଟା ନାଇଁ ଗେଟ୍ଟା ନାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। गेटटा ହେଇଯିବ ଆଉ गेଟଟା ହେଇଗଲା ଓକେ ତ ଦିଟା ବଡ ଆଉଟ ଗେଟ ବଡ ହେଇଗଲା ନା ଠିକ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟଟା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପଶିବ, ଟ୍ରକ୍ ପଶିବ, ହାଇୱା ପଶିବ ଆଉ କ'ଣ। ଗେଟ୍ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଛୋଟ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ଆଉ କ'ଣ ତାର ମୋଟର ଚାଲିଛି ଠିକ ପାଣି ମଟର ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ଗାଜୁଛି, ଅଜାଲ ମୋଟା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଗଛ ଦେଖୁନ ଗଛ ନାହିଁ ତୁ ଆସିନୁ, ଶାଗ ସରିଗଲା। ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଏଠି ଟିକେ ହେଇପାରୁନି କାମ ଲୋକ କରିକି ପାଣି ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଗେଇବ ଖୋଳିଛି ନା ପୋତା ହେଇଛି? ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଟିକେ ହେଇଛି ସେପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି। କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି। ଜମା ପାଣି ଯଦି ନ ହେବ ତୁ ଏ ବ୍ଲକ୍ଟା ନାକି ଡୁଡୁଲ ଧରିଥା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏପଟେ ପାଣି ଦେଉଛି ହେଲା। କେଉଁଠି ପାଣି ଦେବାନି ଆସୁନି ତୁ କର ମୋର ତୋର ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଇନି ମାନେ ହବ ହବ ତୋଳି ପକେଇଲୁ ଆଉ। ଆଜି ବାଇଗଣ ଅଧା ମୁଁ ନେବି ସେଦିନ ଏସବୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଏଇଥିରେ ବୋଧେ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଇଏ ପଶିବ କି ପଶିଯିବ ଧରିକି ସବୁ କଲରା ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସତ କଥା କହୁନି, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଖାଇନି ରେ। ଖାଇନି ନା ବା ମୁଁ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିନି। ନେଇଥିଲି ସେନା ଘରୁ ଯାଇ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲେନି କି, ସେଇଦିନ ତ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ଥରେ ତ ସେଇଦିନ ନେଇଥିଲେ ଅଧା ଅଧା ଆଉ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ପୁପୁନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଚୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାମରେ ନେଇପାରୁନି। ସେଇଦିନ ପହରଦିନ ତାଙ୍କ ମଉସା ଡାକୁଥିଲେ ନେଇଯା, ମୁଁ ଚଳୁଛି, ନେଇପାରିଲିନି। କମିଗଲାଣି ନା? କମୁଛି ନହେଲେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା। ଫୁଲ ଧରିଛି ଫୁଲ ଧରିଛି ହବ ଫୁଲଟା ଧରିଲାନି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ମାନେ କାକୁଡ଼ି ହବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହାଇବ୍ରିଡ୍, ପୁରା ଦେଶୀ, ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି କି କାକୁଡ଼ି ବାଇଗଣ ତୋଳିଦବା ଦିଟା ନେଇଯିବ ତୁ ନେଇଯିବା ଦିଟା ଆଉ ନେଇଯିବା ଦିଟା ମାର 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 ସେପଟେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଯେ ପୁରା ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଦେଖେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ସିନା ମରିଯାଇଛି କହୁନି। ଟୋଟାଲି ଭସେଇ ଦେବା। ସଜନା ଗଛ ନା ପାଣି ପହର ଦିନ ଭସା ହେଇଥିଲା ପାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି।
ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଏଡ଼ିକି ଲାଗିଥିଲା ନା ବଢ଼ିଛି? ହେଭି ପିଜୁଳି ହବ। ହେଭି ପିଜୁଳି ଏଇ ପିଜୁଳି ବା ହେଭି ପିଜୁଳି ହବ। ପୁରା ମିଠା ପିଜୁଳି ହବ। ଲୋକ ସବୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଦେଖ ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଉଠିଲାଣି, ଭଲ ଆମ୍ବ ଗଛଟା, ଏଟା କଷ୍ଟଲି ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା କଷ୍ଟଲି ଆମ୍ବ ଗଛଟା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫା କରିକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ସେ ଘର ଆଗରେ କ'ଣ କରିବା କହନି, ସଫା ପକେଇକି ବସିବା ପାଇଁ କରିଦେବା। ଏଠି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଫାର୍ମଟା ତ ଏଇପଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେ ଯାଏଁ ନେବା, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁରା ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଯିବ ଆଉ। ଏପଟଟାକୁ ରଖିବା, ଚାଷ କରିବା, ନହେଲେ ଏ କଣରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଉପର ପଟେ ଚାଷ କରିବା। ପୁରା ସେ କଣରୁ ପୁରା ଯିବ ସେ ଯାଏଁ। ଉପର ପଟୁ ବାରା ଫାରା ଆଉଛ ନା, ଏଇପଟେ ଫାର୍ମ କଲେ ଭଲ ହବ। ବାରା ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ସୋଲାର ଦିଆହବ, ବାରା ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ବସିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପଟୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ନା, ଗୋଟେ ନମ୍ବର କଲେ ହେଇଯିବନି? ବିରାଟ ହେଲାଣି ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେରେ କେତେ ରହିବ କହନି? ବିରାଟ ନା, ଦେଖି ସେ ସାପ ଫାପ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଉଳ ଫାଉଳ ରହୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲୁଣି ଆମେ। ବାଇଗଣ ବାହାରିବ ଆଉ 3 ଦିନ ବୋଧେ ଆଉ ନା? ଯୋଉଦିନ ଦବ ତୁ ନବୁନି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଦିନ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ନେବି। ସତରେ? କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିବା ତୋଳିଆ। ଏଇଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ଗଛ ବୋଧେ ନା? ଏଇ ଗଛ ଗୋଟେ ଯାଉନ ପାଣି ଦରକାର। ଘଷିଆ କାଲି ଆସିବ ଆଉ। ବଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିକି ଦାଦା ତୁ ଦୋକାନ ପାଣି ଦିଆହଉଛି। କାଲି ଆଇଲେ ଭଲସେ ଦବା, ଟ୍ୟାପ ମଟର ଲଗେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ। ଏବେ ବୁଡ଼େଇ ଦବା। ବୁଡ଼େଇ ଦବା ମଟର, ଆଜି ହାଲକା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ।